Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Bramo Empire Official aho muri hose impande enye z'igihugu, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burengerazuba, mu burasirazuba, duteranyijeho n'umujyi wa Kigali. Nizere ko mumeze neza, none ndabasuje. Ni Bramo Empire Official igarutse nanone tubagezaho amakuru ya siporo agiye atandukanye. Nizere ko aho muri hose mumeze neza, muri gusoza umwaka mwishimye nta bintu by'umujinya. Uyu munsi tukaba twabazaniye amakuru ya siporo agezweho, reka dukubite tubangura. APR FC iri mu biganiro n'umunyamaroc usatira anyuze ku ruhande rw'iburyo Hicham Bousefiane wakiniye Malaga yo muri Espagne, gusa ubu akinira FAR Rabat y'iwabo. Urubuga Transfer Market ruravuga ko uyu mukinnyi afite agaciro k'ibihumbi 25 by'amayero. Hatagize igihinduka uyu mukinnyi ashobora kwisanga yambaye umweru n'umukara muri phase retour. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'imikino y'abakozi mu Rwanda RPST bwiyemeje gukomeza kuzamura urwego rw'amarushanwa butegura, ku buryo amakipe ahagararira igihugu azajya atahana ibikombe byinshi nk'uko byagenze uyu mwaka. Byagarutsweho kuri uyu wa 24 Ukuboza 2024 ubwo hakirwaga amakipe yari yahagarariye u Rwanda mu irushanwa nyafurika ry'abakozi, yegukanye ibikombe 4 muri iyi mikino yabereye i Dakar muri Senegal tariki ya 19 kugeza ku itariki 22 z'Ukuboza 2024. Muri iri rushanwa u Rwanda rwari ruhagarariwe n'amakipe 7 mu mikino irimo umupira w'amaguru, volleyball na basketball. Ikipe ya Immigration yegukanye ibikombe 2 birimo icy'umupira w'amaguru yatwaye itsinze ILEF Tamba yo muri Senegal igitego 1-0 ku mukino wa nyuma, ndetse n'icya volleyball mu cyiciro cy'abagabo aho yatsinze WASAC amaseti 3-2 muri volleyball. Muri volleyball y'abagore RRA cyangwa se Rwanda Revenue Authority yatsinze ASFA yo muri Senegal amaseti 3-0 ku mukino wa nyuma, mu gihe WASAC yatahanye umwanya wa kabiri mu bagabo. Muri basketball y'abagore REG yahize andi makipe iba iya mbere, ikurikirwa na SHAB yatsinzwe ku mukino wa nyuma. SHUB yatsinzwe ku mukino wa nyuma. Visi Perezida wa kabiri ushinzwe amarushanwa mu ishyirahamwe ry'imikino y'abakozi mu Rwanda, Kayiranga Albert, yavuze ko umusaruro babonye ushimishije ndetse ari intambwe bagiye gukomeza. Yagize ati "Ni umusaruro ushimishije cyane, imikino yose twitabiriye twayitwayemo igikombe, twayibayemo aba mbere. Yego hari amakipe amenyereye kubitwara ariko hari n'amashya. Ni intambwe nziza tugomba gukomeza." U Rwanda rwihariye ibikombe mu mikino nyafurika y'abakozi. Amakipe 4 yari yahagarariye u Rwanda mu mikino nyafurika mu makipe y'abakozi yabaye aya mbere wayo muri 2024 yaberaga muri Senegal yatahanye ibikombe 4. Ishyirahamwe ry'imikino y'abakozi mu Rwanda rihabwa igihembo. Ni imikino yakiniwe hagati ya tariki ya 18 kugeza 22 Ukuboza muri 2024 ihuza ibigo byitwaye neza iwabyo byegukana ibikombe, aho u Rwanda rwari ruhagarariwe mu byiciro byose by'imikino ikinirwa muri iri rushanwa. Aya makipe yari ahagarariye u Rwanda yitwaye neza muri buri cyiciro kuko yatahanye ibikombe 4 ndetse n'imyanya myiza. Muri ruhago mu cyiciro cy'abagabo, ikipe ya Immigration niyo yegukanye igikombe, naho RMS yo yatahanyemo umwanya wa 7. Muri volleyball kandi mu cyiciro cy'abagabo, Immigration yanegukanye igikombe ihatsindiye WASAC yatahanye umwanya wa 2. Muri volleyball y'abagore, ikipe ya Rwanda Revenue Authority niyo yahize izindi yegukana igikombe, mu gihe muri basketball y'abagore REG ariyo yegukanye igikombe, ikurikirwa na SHAB ariyo yatsindiwe ku mukino wa nyuma. Uretse kwegukana ibikombe mu kibuga, ishyirahamwe ry'imikino y'abakozi mu Rwanda ryahembwe nk'ishyirahamwe ryahize andi muri Afurika mu mwaka wa 2024, ubwo amakipe yo mu Rwanda yaherukaga kwitabira iyi mikino nyafurika y'abakozi yari Rwanda Revenue Authority yahakuye igikombe muri volleyball y'abagore, mu gihe RBC yari yatsindiwe ku mukino wa nyuma mu mupira w'amaguru. Imikino nk'iyi ya 2025 izaba mu Kwakira mu gihugu cya Algeria.
Umukinnyi Maripangu wavugwaga muri Rayon Sports yerekeje muri Sudani y'Epfo. Umukinnyi ukomoka muri Central Africa Theodore Maripangu wavugwaga kuba yakwerekeza muri Rayon Sports yasinyiye Jamus FC yo mu cyiciro cya mbere muri Sudani y'Epfo. Uyu mukinnyi ukomoka muri Central Africa Theodore Maripangu wavugwaga kuba yakwerekeza muri Rayon Sports yasinyiye Jamus FC yo mu cyiciro cya mbere muri Sudani y'Epfo. Uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati afasha ba rutahizamu gusatira yasinyiye Jamus FC itozwa n'umunyarwanda Kasambungu Andre. Amasezerano y'imyaka 2 akaba yaguzwe ibihumbi 30 by'amadolari ndetse akazajya ahembwa agera ku bihumbi 4 by'amadolari buri kwezi. Ibi byabaye nyuma y'uko Maripangu yaherukaga gusoza amasezerano mu ikipe ye ya Gasogi United, gusa akaba yavugwaga ko ashobora kwerekeza muri Rayon Sports dore ko ibiganiro byari bigeze kure. Maripangu wari umwe mu bakinnyi beza muri shampiyona y'u Rwanda yari yarageze muri Gasogi United muri 2022. Nyuma y'umwaka umwe gusa yahise abengukwa na FC Dare yo muri Leta Zunze Abarabu ndetse birangira yerekejeyo, nubwo atatinzeho kubera ko ikipe itigeze yubahiriza ibyo yari yumvikanye na Gasogi United, cyane ko yari akifitiye amasezerano. Uyu musore yaje kugaruka aza gusoza amasezerano ye. Maripangu yerekeje muri Jamus FC ikinamo abandi bakinnyi banyuze muri shampiyona y'u Rwanda nka Mvuyekure Emmanuel aka Manu. Kadukomereze muri Peace Cup Preliminary Second Round Fixtures. Tukaba tugiye kubabwira ukuntu amakipe agiye kuzesurana muri Peace Cup Preliminary Second Round Fixtures, aho Musanze izacakirana na Muhisimbi FC, AS Kigali igacakirana na Etincelle FC, Nyabihu Boys igacakirana na City Boys, URFC izacakirana na Nyanza FC, AC Muhanga icakiranye na Etoile de l'Est, Intare FC izacakirana na Ivory Olympique, naho Kiyovu Sport izacakirana na Rutsiro, United Star icakirane na Amagaju FC.